Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati Jo abusiafo ene adofo mema obi bia akwaba ede eba too much GH so breaking news ababeto yapono eso ene dey echi manager say ye Constable bi na police constable na chese ne boyfriend ana ne kanchima woni no etie no wawo ne sekan a abusiafo se de abrante no wono so ede ne ho aka eye enwura na yenim said yeah relationship and I say our yen tokwa wom nyoma wom aware mu nsem a wo betie say yeah me kunu bo me wo ye mi say obehu na be ma se ane na me ye fa machi no ho kro ne ba so wo beti say bia be ma wo ne yire etie wo kunu e de fretasefo asase eso na che say enyoma no ayeden ato akoso ana say agensem a elisa na so eba no relationship e wo omayi emu e de ne edai nipakum akwakoye say ye racist bia wo mo ekwa na say wutimi ku ye pemema do mbetimi oku wo mo girlfriend ana say ma do mbetimi oku wo mo girlfriend ya mo meda because won ti ase obehunu na relationship empnatwe kekewe nya ware empnatwe na enam so na chese be ma aku ne yire anase ne nkanchima e de free atasefo asase so anase wo ban so aku ne nkanchima e de free atasefo asase so na ene de ni ekokopie mu e wo eye damango e wo savannah region emu na chese Constable bi na enede wonu ankasa ne kanchema age eye ne kra ede afri ne nsam na ensam no se de eba ye no ni fiera de nsam bi bebetu dwa na chese ye o mususu anase wo dwen se ye abrante na wadi eye nyama ho nsam na edwen se me girlfriend no say oni eye military man bi ehihye honom ne de mfanyin gongosi hin ensam no de say bebre no na che say enam so ema enede waje ne kra ede afi ne se na eba aposefo ede wo mo press release ebebetu dwa na che say ye nua ba no ede wo mo ede ni din no ete kakra na so woni se social media so de no de ye so easy se bibi esi na wo ye nhwehwemu a wo benyam na no na nam so ama enede am no wo ka say ye police constable in dim ababeto edwa say Sandra esiedu a chese wono enene ne kanchema no eye den etimi age ne kra ede afri eye ne nsemo na abra chese abrantie no wo fa asekan ede wo abaya no ewie ya wo kunu ewie ye no osanya akokodro de ne nsa bo abaya ni moja nu emu etwro wo ho say we live together we die together a chese wo chema na chese wo mo nyina eye den etna se aboma na se wo mo do abomu dia eba ni wo wo nsuso dia ene na chese wo mo ewu ede abomo na ekwanye na so ma posifo anasa savannah damango aposifo etesa ense na chese efira na chese pampan bi efri Constable Sandra efi edem honom den eba enunto okokobo amane ema wo mo eba ye ombebu pun na chese Constable Sandra na eda honom a moja etunu a wo mo kokohwa ense bi nsusu na yasa atwro no wodan no ho a moja abaya no eblidi eba abonten no eno na chese nipa wo kun no wode ne nsa ebo sa moja na mu ede tro sa edan no ehum na Adon TV amani boni na de ensem no eba ebebetu edwa na ebusenfo mman konko ginchemu na ansa na no mekai mo ese Ochade Herbal Center ena so yasema yedi edwumadie no eba ebebesomo Ochade ese yare biara aye kwanko ete wo so say gonorrhea syphilis candidiasis oba wo pa wo be ma wo low sperm count be ma no chese entimi ngina so mu adwuma se ne ese na efata ni nyina no owano adro ewo wenam so di nubna ene habama ena edi ni dwuma no tifone number ewo screen no eso anase hwe na chia kwan ewo dansuman anase tamale na abusuafo ye to ensem no eso ede yegotie ensem no mrane ba ye beto aso yo kumi sam ready brano we jane a police for eda so ehwehwe Nigeria kwan ne ayeti ya ne say sometimes weekends ayo free obo ase eba ge no ho wodamango enti na wotwe mu eba ye le momo ba ye no nipa nim ne si ye so ne no won kofa ana so be hu be ma fofo wo ngade mu nipa ntimi hu ne si de pote
enti no ni afiera no ekre de say ono o te say pampa bi esi Sandra ne dem eba anope ya enti okofre police force what a bibi asay was Sandra de nti this omo be hwe na omo hwe de ekoto amra police go be do hono mo e na omo say Sandra ne pono omo say pono no ni say Sandra e da hono ha boja etuno nti omo police for no omo complex no esan ba regional headquarters e be report ma be before say aso bi akoku Sandra asi kan out nipa no de wo Sandra no wasa de mensa e de aye moja na nkasa e de atro ato wo no say we live together we like die together police for e baye e be fa Sandra no e de pese much Jona ebusiafo se de ensem no etie eno no asesi apostifo anamuntu wo mo etu se wo mo beko eye kumase obwase na chese wo mo akwakobo eye Constable Sandra Esiedu na wofo amane ede afa ye owudi a abrante no ede because abrante no susu na nchemu chese ofro obwase na ya no taba eye Savannah region damango ehonum ebe visite eye ne kanchema eno enti se entokwa ne call so se yes speculation say am po baba to say na one ne boyfriend be military man be na wo ho no na nan so ma ni kun no ede aposifo hwehwemu na wo mo enso esre say emwa biara nipa biara ebetimi aboa wo mo no mo nsa so abrante nu emu no na wo mo emwa say de be ya mra no ene ne bedi se ne ese na efata because Constable Sandra Esiedu wedi infisia aduonu mienu 25 years pe na chese wedi a enesa ya abrante yi eyi no ede every atasefo asasi so ya wo bada mango wonu chese encheye be 2020 year emu ene ede no okoko piemu wo damango no mu achese eno enam so ama enede aroguse we apie ede afri mu aba na ebusuafo ya be no makonya iso na ya ma ebusuafo adofo ne ye Ghana police fo a wo mo ewo Savannah region damango nyina ye hyeden na ebiem susu no wo mo nkoso na munye hwehwem because say de na say wudie no ekoso eno no ye adoso ye aboroso de nim say ye wo mudie mu susu de wo mbe ye nentem to wo munye na nya so twe se na efata no wo mo emfa ema ye abrante no na ebutuafo ye de esie no so wadwe ntwefa esimi hu ene say denti na ma say obia esori a na wo hu ne say ne girlfriend cheat ne boyfriend cheat a the only solution and I said the only way obetimi e de ama na koma ato ne nso wo be na ede fretes for assassins so denti na ma no ebasa wadwe ntwefa bra ebebeto edwa e wo tuma GH comment section like your videos not share on other social media platforms as media any equia sikapa that's na yebesan edi ehia ebi makram